पाउजदी यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी लाल हौलुप अमा थेंबदा लेबा काइनबा सिल्लबदी लान थेंगनबा सेम सारागनी कोकोमी नागा एयरकोर्ट की मतंग दे इंडिया लेगाकना लाल हौलुप अमा थेमनबा होटनबदा लेबाक थोगाइनबा सिल्लक्लबदी लेबाक कननबकी दमक लान थेंगनबा सेम सागनी आइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना फोंदोरक्ले कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर जितेंद्र निंगोंबना खुदेक पीदुना थादोरकपा सेरोल अमना हाई हौकिब अक्टोबर 3 ता इंडिया दा फोंबक तोंगान तोंगान बा पाउसेसिंगदा नागा एयरकोर्ट की फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट नुमित 10 की ममंगदा लोइख्रे हाइना फोंगनरबा फाउबा इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह ngasi फाउबा वाफम अमत मणिपुर मियामदा फोंदोरक्त्रिबा असि आफाबा खुदब नते मसी इंडिया की थाजाबा मांगनबा अमगी सुपनम लैंगा की मामी तारकपनी हाइना कोकोमीना लौगने पुनमक असि लैरबा फाउबदा पालेब लैंगा असिदा करिगुम्बो वाफम अमत मियामदा फोंदोक्तना लेरक्लिबा असि मणिपुर की मियाम की ओइना दिखुदोंग थिनेगाइने मरम असिना लमदम असिगा अपनबगी सक्तमबो कहनिंगदबा मियामना पतम अमा हेक्तदा पामदबा फिबम ओइरक्लबदी मयुक जाननबा लैबाक कननबा सेम सादुना लैमिनजी हाइरे सेरोलोदना आइ फोंगलक्लिबा पाउसेसिंग असिदा पल्लिबा मणिपुर की नागा मखैगी ओइबा ऑटोनोमस काउंसिल अमा सेमबगी वाफम फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट अदुदा यावरे हरिबा मणिपुर यावरे हरिबा असि मणिपुर मियामना सुया यादबा वाफम अमखकने लमदम असिदा नागा की लम हाइबा कोकी की लम हाइबा नत्रगना मितै अमदे मितै पंगल की लम हाइबा अमा लैते हाइना हानदगी हाइदुना लाख्रबदे मरमसिना करिगुम्बा मखल अमतगी मौंदा कंगलुप के फुरुक की ममिंगदा अखनबा थौरांग तोरकपा यारोय अमरोमदना मणिपुरदगी तोखाइबा नागा की मिहुत लोक सभादा तोखाइना थाननबा थौरांग तौरी हाइना ड्राफ्ट एग्रीमेंट अदुदा यावी हाइरिबा असिसु मणिपुर असिना कंगलुप की मिंगदा लैंगाक्लोल असि सेतोक हननबा अमदि लम असि मचेत ताना थोगाननबा सिनबा इंडिया की लैंगा की लालोंगने लैबाक अमदगी मिहुत थनबा नत्रगना थाबदा कंगलुप अमखक्तन भोट पीबा अदुगा कंगलुप अमखक्तदगी मिरे पोइदन मिहुत थाबा हाइबसिना अदुमक लैबाक अजि कंगलुप की मिंगदा सेतोकनबा थौरांग तौबनी ताकले तांकक क्यारक्ता अखोइना पीखिबा जेरोल सिंगदा हंजिन हंजिन कंगलुप फुरुप नाइबा थौसिल अमथा चथरकबा यारोय आइना सही कुन हेनबा असि लाउदुना लाक्लबने नाकलमरोमदना हिरम असिदा मणिपुर लैंगा की नाखै सेंगदबना थौंग असि मियामनासु नोगमनोमगी थाजबा मांगबगी चांग वांखलक्ले सही कुलुमदै चुपना चथरकीबा पीस टॉक असिदा कुमजा सोक लिसिंग अनि तारा मंगादा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन आउट तौनग्रबा मतुंगदगी ngasi फाउबा करिसु खंगदना अमदि करिसु खंगनदबा होनदना लैथोकलिबा करिगिनो आइबसि मियामगे वहंगने पाउसेसिंग दे जावरिबा फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट असि निमित 10 की ममंगदा लोइनदुना लैख्रे एनएसएन आइएम यावरबसु तौरनी हाइना फोंगलक्लिबा वाफम असिन असुंबा ओइरबदे लैंगा कसी लैतबका पांखा कोइरे लैंगा असी ममिंगतगी ओइना लैबा लैंगा कोइरबदि मियामना लेबाक कननबा वरेप लौरकबा मसाना ताबरे मरमसिना असिगुम्बा करिगुम्बा मियामना जादे हाइना थमगिनबा वाफमदा इंडिया गवर्नमेंट लालहौलुप अमा खक थेमननबा होनबदा लैबाक असी थुगाइनबा होनरक्लबदि अखोइ अपुनबना लैबाक कननबगी लाल अमा थेंगननबा सेम सारासे हाइना सुचेरोलदुना मखा तारगले नागा वुमेन पीस डेलीगेशन नागा तंबा लमपुनमक पुनचिननबा सेंटर तंगनख्रे तोंगान तोंगान बा नागा ताबा एरिया सिंगदगी नुपी मिहुत सिंगदा छाबा नागा नुपी तरित की डेलीगेशन अमा दिल्ली दा सेंट्रल गवर्नमेंट की तोंगान तोंगान बा ऑफिशियल सिंग उनदुना नागा पीस एकॉर्ड अथुबा मतमदा पिननबा ताक्सिनख्रे नागा मदर्स एसोसिएशन की एडवाइजर प्रोफेसर रोजमेरी जुबिचुन लुजिंगबा डेलीगेशन अदुना उनगी बसिंगी मनुंगदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजित डोभाल अमसुंग डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पटसाल की कार याउखे डेलीगेशन असिना होटल अशोक पांथोप सेंटर की मकोक्तोंब ऑफिशियल की मिफम अमदसु सरुक याखे नागा नुपी तरेट की डेलीगेशन अदुदा नागा मदर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अभयु मेरू नागा वुमेन यूनियन इन मणिपुर की प्रेसिडेंट आशा उंगनाम अरुणाचल सिविल सर्विस की हाना की मेंबर अमसुंग तिराप डिस्ट्रिक्ट की मिहुत जुतान सनिया रेंगमा स्टूडेंट्स यूनियन गुवाहाटी की हाना के प्रेसिडेंट मिरियम रेंगमा नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स की हाना के कन्वीनर डॉक्टर नाकेश हानो सोराई NPMISR दिल्ली की हाना की कन्वीनर निंगरे चोन तुंगचांग अमसोंग नागा मदर्स एसोसिएशन की एडवाइजर प्रोफेसर रोजमेरी जुबिचु याउखे डेलीगेशन अदुदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की खुथांग द खुचन नखे लोइना मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइबा वाफमसिंग आइबदे नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश असम अमसोंग म्यांमार द खुंधारिबा नागा ताब लमसिंग पुलप पुनचिनबा नागासिंग की तोंगानबा फिरान थंबा नागा की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन अमा थंबा लोइना ओइल अमसोंग नेशनल गैस सिंग की हक फंगनबना चिंगबा वाफमसिंग अवांगबा थाकी मीटिंग सिंगदा नाइनखे नागा इमा सिंगना मखाताना इमुनै मुतानबा पामद्रे हाइबा वाफम फोंदोकपगा लोइना सिजफायर मनुंगदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट थमजिंदुना खुलहाइ पाइबा मिलिटरी थमजिंदुना चाथोक चसिन जानदबना
COVID-19 की masing henkatbagi masak oile aibo wapam su phangdokhe Central government ki makok thongba operation sing ka mathang unaba matam maduda naga nupi sing aduda India government ki maikei degi nakhai sengna phongdokhiba wafam de Prime Minister na naga ki lamsing de ingba tappa amadi sakot pa purakna bagi damak da naga ge wathoga che athuba matam da waroisin purakpa pami aibasine Center ki maikei degi naga nupi sing aduda punamang jana ga da waroisin purakna honabada mateng pangpina ba apel tawkhe Delhi ki meeting sing asi pangthok tringai da naga Mothers Association NSNIM amasung NNPG ki makok thongba losing basinga Dimapur da meeting ama mathang pangthokhe Adop pau amadana Bohot ka tringai da minister hana ohen birabane masidam yamna karamba minister ama amuk pambi bage lukhoi Bohot ka tringai da minister hana ohen birabane masidam yamna karamba minister ama pambi bage aina November 3 ta pangthok kadoriba Wangoi Assembly constituency ki bharaki mekhal mayuk na kadoriba Agriculture Minister Olukhoy na phongdokhe ngasi BJP Wangkoi Longcham Laikai gi Booth 11 Committee na Sindhuna Minister Oinam Lokhoi amasong Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ki chairman Hapkraba Sagol Sem Achouba Anib Okpagi Thauram ama Wangkoi Longcham Laikai gi Kangcham da pangthokre Thauram aduda Minister Lokhoi na aike Mikhal da mire poiragani aina chongthorpa khudingmak Minister Oider magi constitution ki sakhot thorang sing paikat lage aina tholakpa ngaktani adubo Laibak na tamdragadi oiba phangdaba kaya ama yauribane magna ki laikhidraba pabung nimai channa chief minister oiramba adugi matungda chahi ani makhai ki minister masu constituency asigi MLA aman oiramkhe madugi matungdagi chahi tara taruk asi minister phangdana lakhibani adubo handak mahagna congress dagi toklaba matung BJP da yauduna MLA resign tawraga minister ohen birakliba asi taraina hekta loba yaba natte handak pangthok kadariba by election asida vote katringai da mahako minister hana ohen biraklabani Masida miyamna hatke hairagadi karamba minister leire bage aduga mana minister oigadoriba matam asi sahi amama khaine hariba matam asi yamna sangna tongan bathabak toram chawkhot torang ke ama paikat payariba matam ne si minister oirambal laikhitraba W ni pamasa ki matam da minister amagi mathau karino haiba punama ma khanglaka laklabane matam aduda bhagna sign khakta ni tawkhidaba maramaduna minister ama oiraba matungda mangonda karigum hiram amata da takningai leiraroi Kanagumba ama minister hek oibaga tawgadaba karino khangdabana chawkhot thorang chi pakat pangamdaba kaya amasu lairibani aina uhulu khoina phungdokhe ngarang samurung makha laikai dena midang thokiba thoktok atuki matangta minister lukhoina hai ngarang bhagna samurung makha laikai ki jum amata minister ama oina amati mahake mi ama oina unaba chakpane matamaduna mafam aduki miyamna changba yade haibedegi bhag atumak miyamna janingdrabanina haiduna halakhe Magna miyam ki mapi mapa ama oiraga miyamna janingdaba thabak tawpham thokte aina adumak thoklaki adubo masida ki duna hanba natrakana senba karisu leite aduga ngasi gi media reporter rescue tawkhre aibana singba wafam phongtolpa asidi yumpham yaudabani haina su olo khoina phungdokhe sanabagi pau amada Kolkata Knight Riders na Chennai Super Kings bo ran tarada thoiduna league table gi ahum subada aigatkhre Indian Premier League ki ngasi sanaki bakun mathoi suba match ta Kolkata Knight Riders na Chennai Super Kings po ran tarada thoiduna league table gi ahum suba mafamda aigat pak ngamkhre Indian Premier League ki ngasi United Arab Emirates ki city Abu Dhabi da leiba Sheikh Zayed Stadium da Chennai Super Kings amasung Kolkata Knight Riders na sanaki ba kun mathoi suba match asigi tos Kolkata na ngamduna batting khanke Kolkata Knight Riders na hana batting tawduna chanarakpada over kun chanaba loisinkhibada batsman taramak out oiraga run chamag humfutare lokhe Kolkata ki opener Subman Gill supnagi run taraga mathoi khak laga out oikhe nauna changlakibani Rana susupnagi run mapan khak lorom laga out oikhibadagi Kolkata Knight Riders ki batting phipam sokchilakhe Kolkata ki mari suba batsman oina changlakiba Sunil Narayan chu ball mapanda run taraga darit lorom laga out oikhe Sunil Narayan out oikraba matung makhata na changlakiba batsman ani ran tara yongna loba ngamdana out oikhe tim masigi opener oikiba Tripathi na pol jangkhai mathoi mayuk na bada 6 ahum amasung 4 nipan jerka ran marfu mathoi loromba asina tim masigi khwaidagi phajaba batting gi performance oikhe tare suba batsman oina changlakiba captain Dinesh Karthik chu supnagi ran tara gani thoi khak lorom laga out oikhe nipan suba batsman Komishan na ball mapanda 4 amasung 6 amamam jairaga out oidana ran tara ga tare loraga leikhe Atopa batsman sing run mapung phana loba ngamdana out oikhe Chennai Super Kings ki bowling da Dan Bravo na Kolkata ki batsman out tahanduna khwaidagi phajaba bowler oikhe tim masigi atopa bowler Sam Kuran Thakur amasung Karna Sharma su Kolkata ki batsman ani out tahanba ngamkhe Chennai Super Kings na target oikhiba ran chama humphuni phat lonarabo honarapada over kun chanaba
लोइसिनखिबदा बेसमेंट मंगा आउट ओइरगा सुपनगी रन चामा यांखै तरित खक लौखिबदगी मैच असि कोलकाता ना रन तारा दमाई पाखे रोनाल्डो जुवेंटस के इंटरनेशनल सिंगना कोरोना वायरस के आइसोलेशन थोगाइख्रे इटाली चैंपियंस क्लब जुवेंटस की सानारोय अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रबा मतुंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो अमसुंग अतोपा क्लब असिगे माकोक थोंबा सानारोयसिंगना कोरोना वायरस आइसोलेशन थुगाइरुबदगे सानारोयसिंग असिना मखोइगी टीमसिंगदा अमुक यारोकबदा लीगल एक्शन मायुकनरबा याइ आइना तुरिंदत लेबा लोकल हेल्थ अथॉरिटी ngasi phongdokre yamna nungaitaba thodog amada Uttar Pradesh na masagi sahi 13 churabi machanupi mironbi ama mapana hatkre report sagai gi ina ikai khumna ba manghali aibagi miat oigani singna ba thodog amada mironbi machanupi na mana miroliba angang adugi mapa kanano aibadu haidok haiba ya kidrabagi tungda nupi macha adugi mabungi matenga loina na mahaki mapana masagi sahi 13 churabi dalit nupi macha ama hatkre Thauduk asi si dauli area da Dulhapur khungkang tama ko kaktat laba nupi masa amagi hakchang adu khunjasina thengnakiba ngarang laiba ko panumit ta khanglakibani aina Superintendent of Police S Anandana ngasi pawgi agency PTI da aike madu thijin bada mahak tha taruk mirolle aiba khangki makana gomba amaga mari leinakiba oigani haina makhoina chingnaki mihat asi sagai gi ijat mangan bagi matang dagi thokpo oigani amasung nupi masa adugi masa adu wang pong chathare haina police officer aduna aike September 12 nupi macha adu hatkibani adubo imungna police ta chatkide aina mas mapa aduna police ta phongdoki nupi macha adugi mapa gi matuk ina mahaki macha nupi adu mirole amasung mirol liba mari leinari banupa adugi maram da mahak na mangonda angbada mahak na magi maming phongdogo yakhide madudagi mahak poma khawri metlaga hatkibani aire Egois aduna macha nupi adubo mahak mari leinari banupa aduda lohongba pangki aina police officer aduna aike Maki masanupi aduba halabatung da mangak aduso kaktatlabadung dat nala amagi manakta maki haksang adu hundoklamki aina SP aduna aike thaudok adugi matung da nupi masa adugi mabung abadi mabung adudi chenkre aduga maki mapa adu phaukhibane aikhoina nupi masa adugi mapa amasung mabung animag IPC ki section 302 amasung 201 gi makada case lokale aina mapam adugi police ki wangagloi amana aike Haujik police na tupi macha aduba miron hankiba mioi adugi masak khangnabasu honare hiram adugi matang da thijanbagi thabakama chathari aina mahakna aike aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pau damjiri pa maripol local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiri papuna mapothaga chari loinana channel asina domda kanarabadi subscribe like and share to ba kawbigano puna mapu amuka hanna thaga chari